Catholic Meta, he baptized atheists. Parang mo, baptized atheists. You know atheists? Baptized means yang Kristen balayo baptisma tanpa kingeha ubale. Baptized atheists. Kanya kalau kawai kerti kalau pide berbujuk bu. Hatong ngalong baptized atheists, not baptized Christians. Ngalaga baptisma Henry ngamju burung yang ubale kumpang ngade dan burung. Ngamju i yang ubale kumpang ngade dan burung bagi. Bungi bangi ada balang tiap yaga jimma jangga balang tiap kali akan jut kawam minda kanang roy yaki bala baptai ke bala yok yang baptisma makilalong ki bangi kawamon kin kei kordo sakramen kin kei kordo re jini kai jangga bala ki sudan kai ya kadimana ki sudan kai ya rosary Kilai pengkat imane, bantuin dia kiwe ngalung ngalong kue dapat joget dari kepala. Baptized atheists. Ya right? Kita ini yang ada. Kita semua parang semua kamsha yang kejipun joget dari kepala. Kato ngalong baptized atheists. Kibangge kita layo baptisma kin pediang pura yang Yesus band jingi kai jamu kawan tu ini lemba kabalang nadu ki balik belia shadu ki bakala lada don ki cintun hakene ka benda joga jingi jani pide banong yang naru ngalam baptized atheists naru ngalam palayo baptisma tanpa ngamju don jinge yakine bapa. Soto nenda, soto kaya jimmo jaga baptized atheists. Ujisu boleh keren siapa aku gini gitu. Soto, kato, mami ilang baptized atheists. Karena pilabanong ngalong ubang nges jiliyu. Yaga jimbaya kabau Yesus lagi kai yana lemba kabala katno mona pada curi ilaban on nindagasi kadegasi bolon jongga Corpus Christi kame badasna jomu Chris lada ilong Kristen intrashitong banpe yang kemas bakui Ginbe yang sakramen, deilemma kemas batu ilaban yo yang kemepadasnya, dan repay saudang joni, karena murni Kristen palaya baptisma kabalang Katolik, kikroy na ino yang kabalang, nagamita di samla, kiba kroy na ino yang kajakikas yang batikun, nagamita kawipa, ini ilong baptized atheists. Karena murni Kristen Katolik kimkin kordo yang kemas bakui. Baru tayo pala nakikaya ni yang kajing kordo yang kemas bakui. Nado raja ako baru sismen baru jo masinteng jaga raja ako way. Nado kamparo kihimane. Ulang kaya ni. Halukat no, ikin kordo yang kemas bakur, nindagasi, kabalang sajasi kapelkan mau yang kajing kordo juga kemas bakur, kajing kordo juga kajing kabalang Katolik. Ya right? Nakakagadaw tayo tayo pasya pangilemba kinagasang shispas opo inyo shipo bakagway. Ungkit kordon yang dikulai teman. Ungkit kordon yang kebor kelak kawai.
korgotan yakani lada pi ibange pidon ne yang jingi dan jinting borong ya ubale berutrai entre yau Henry Uyiko yang berarti borong yau yang berkermen yang jingi jauh ting borong yau ubale berkermen yang jingi jauh ubale wan kabangi don babu jai ki jingi hakaban joni ya royal try Hoy men kobara melingala kadau yapi syapang nongda wangan nongda juga pendang gare kiba marmini di soto banyak berbicu yang kita ini ongon po kaya ko men kobara kadau wangan nongda juga pendang gare udang yo po memang ditindai po yo unsana unsakala nam pentul joga jini gajoni vai pani vai Dengan berkata mungkin kepada idon kau jadi yang kenegatua bersama yang ni angin nunda juga pendengare ibang baduan berkat angin nunda balik idon kau menjadi semua baru angin nunda guardian angel dari kalau pindola maka pakai Henry ini guardian angel omde ubah jalan yapi unne ubah yapi ben poisha bane udah yapi ukan yapi ben poisha bane naga daun na keren shai ka daun yapi ini bale uni soitan ya ubah keren naga ti le kalau soitan ne devil ne demon ne kino ti ka shai uno pakanla di pun belrio ban poisha obre ya royal ubamen kala kedoya ini ubamen ula kuaya nani ubamen usoi kan upaya nani upatang kani dan barmane itu habang kuliah kitab Exodus kaba san Hindu Pram Nipule Hango Moses baru Aaron kilale agama Faro uskiam jodi re-Egypt baru belai ya upay jomule batin Indonesia kerigen jaman maneo belai ya upay Israel batin Indonesia laisi dan maneo uparo udah penne gonu ubregi udah penne gonu bangun do penpau ya kaburam hakim nam Egypt baru atawe kalau yang terakhir haleluya Tuhan kepada ubregi pantang kawe yang nabi ubregi pantang kawe kata rekam dalam kaya kata rekam kalau boleh depan ini ban mana yang boleh don kam bawa kikon kidong kita mana balai boleh tahu ini balai boleh ciri ini balai boleh penjelasan ini bangilam nom mana boleh usui minta ngidon ada perte arjai ke bawah dalam kedua ini arjai bor kaya le ya ke bor juga boleh percaya ke bor juga bamen kedon bor ni koruyo kiko ban mane usui nom mane usui ban nom mane ubrele usui uyai petbor ini bangin do maneo dem manejana bangin do kayu kadong syadong yapi ubre lako wan manejana baba ikut jana iklet jana banhi yang trai ubre dan dolu jambi baro dan jambi baro dan jambi baro dan mensiam jambi baro
Ublay latwayu banginduk iliyaw. Yang kecinggi dia ublay kapeli dari kam kalong ngindang ngimani. Dena kalau tahu maka kita harus pergi ke Paulus waktu Filipi. San halu katwe pulai ublay udah payah ukur. Wala udah biarkan kebon udah penerian deh. Udah siniaka dua itu kita kampung baru syasik dan bertemu yang berlepa ganda lemba kejingkomu pada jingai di jemu ngibaro gilastamban burong yang kerten jemu hatta mati kerten jemu baru dikosio benda kindem dem kalau mane hatta Hakabalang Katolik mindanang puni kosiu kim treban damshu yang jisu. Kajing sosi kalong. Hakabalang Katolik kidon puni kon kibalayo baptisma kibalang praya kajingnya kim treshu bandem. Hakamak kerteng jogu jisu penban. Don puni Katolik akhirnya kejurkala minda ikroy bandem hakamak kerteng jogu Ubama luksu, ubah pengen di ya bungo ngam tisu, aga parish pendagare, don negen ia ikul diba mane ya luksu, lada don kita ikul hidola binong kanglang. Ya kecina ejo boleh banterkan apa je. Ya royal cry. Ya royal cry. Haleluya. 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 Dia tahu ngide dan pendang wai ya taunung anelonda jaga pendang re atau maka uji Yesus Kristus. Hawangi lete agasmi bolong jaga Corpus Christi. Kani kalongga jini kai kabaga balangka ai hani kohimen kobara. Corpus Christi kamde tangku fu im. Pala yau fu im. Ngide ben poi shau person jomu Christ. U person jomu Christ. Kajinyo ma yo person u Christ hakajinyo jodi Christ experience ya royal line kohimen kobara hakajinyo jodi ngidon kurge jingale hakajinyo jodi pai Israel kurgidon jingale ba ngete Haba kala dan kecingale kala ciayu kari Israel kala piapi pinumron kapan peke ki para ki wachane ki himmet ki para jo bipi itu ithau bhai ki pe hanga lalu da pin sardu ya connection so to itu ki bawan slam ki so short hanu kamle ki pe hanga sna Oto kikemacu di bawah pai dosengan nama dalam bacaran dia bacaran mo apela hadiah ya royal rai haleluya oh ini apa kalau siayu haka cikim cumi pai Israel Israel bala ubleki mula jin ubleki mula penkandang ubleki mula penkerbang dak kadar tiliki jai kada kidon kabur tiliki jai delente ta ubleki mula jin ubleki mula penkerbang ubleki mula penkandang
kadar jai Israel. Bakal jai ya kadar jai Israel. Kalau kadau ya bini. Hadi you Solomon nama endau la yom ya kaburom ya kejisat ulaskan balong ayu baptized atheists. Endau la rispa India. Yanda kenam kaburom kala priyan kelai kaya jima kala dia kau ulah dalam baptized atheists. Ulah kaya dia boleh ulah somlok badun mudi kinde jo kiri marjan ulah wanyalam yang kita kinde baru lasna mark away yang man lagi kinde pada sispa mudi kinde pada berkat kapasong dalam Solomon dalam syom pada sispa murta balai yang mangal mudi kertan di baptized atheist di berkat kunne syom arun lain samur Solomon dalam syom sispa pada ngasih arun lain kablele dalam deh. Kalau di kertan di berkat akan kejut kalau ni awak nampai dia kejut tambahin kumpul dia dan perminta uji sekolah penting main atau syadom dia kesongkah syokman nyadu kecil aja korpus Kristi ya wajib berai Deus Solomon lawan jalan yang kinde kita marjan kiri bagi kinde kabagi lawan kita yogi karena kita kinde kisau terli apojo nama itu yang boleh jadi Israel itu bagaimana tang yang boleh jadi kinang bagaimana tang boleh jadi kinang bagaimana yang boleh berjaya terkira pasti yang harus Solomon kau berkir kau pikir pada ianya bila dia ingin karena nasmo terli pada balik kau ir Solomon usai pilih bagi kita ir kila kong iabu pe ngidot boleh bagi oh tangkata ulas tang bante ya ke temple nagalinda kita i baro barun di temple nagalinda ki bar bagi asyera bagi belintau lambi hak Israel baru ubray lamang ngalam utray ubray jopi babimde bandan tibe pati ubray lain no minta Solomon ubala tibhaya kene ko hukum ubala kuaya ubale ai tanga jingstat ngam ini pada dia ke jingstat jome ngam ko akaspa ngam ko bor henre ke jingstat minta hakama ki kinde baburiyu karana mau dia usian ulaman jin ke baburiyu tamran de ba hakama ki kinde baburiyu ulang ko suki pasuki yang bijimpan jogiru bagaimana yaki beritahu. Baru boleh dalam nama bangala kularia udabe nganyam pendano banganam penjarno yame Solomon dan renasu dikun jome pingsa yoni yang jinjot jagari Israel. Nama Solomon ulang penslur yang jimane beritahu nomene uksui nagaminda jogi beritahu baro kilong uksui nagaminda jogi baro kikun dibalai mane makinia peketi pekot cek pek leksha kinongkan bagi jadu mantra baro kilong uksui kemudian syaiqada soto syaiqada nagaminda jogi kiantole larang leksha kino kiburu badon ka bo bapala ya ka bajo Yesus Kristus kilong mene uksui Hallelujah. Bariya kelet ma Solomon la komo ya ka jin pasial jo bilog jo ulas tamban pensosia ubale ulas penke ya ka hukum ya ka jin jot kino ki jaibetriu ya ka jin jot kino ki gasen ya ka jin jot kino ki rishime kista Pakistan ban mane ya ki beritahu tegana kijing church ki beri dalam manga ulindo ne diri ya ne ipai ringe churubole lada Islam ino ya ubole bacisha nanda le mane ki beritahu keren tegana bila toru hak kot sada daga siapa sao
kajingjot jong bistan nangdo kajingjot jong kajingin jingjot jong igasen kastan nangdo na kajimbane omja jimbane berita uno buru kano buru bapasia basneng bayaran ekiwe balmane ekiberita kinma ko baya kinma ko konsabla jingjot jong kajingin jong ikastan nangdo pinundon kan buat kano kadau kalau ngalau penke yang hukum jono balai ya roy prai haleluya dengan kadau yenda ud kipai Israel kila kurung kila job ya garik kanan apo ke jalan Joshua ulaya makam kipai ula om manga baki ya sanjona nimane nimura ni sharia tanya utrai in shakri tanya utrai shakri money we will serve the Lord serving the Lord kumno ni shakri ya ulai kumno ni laban shakri ya ulai dah kebamane ublay undan kane ki shakri jobi ilom bari kalaban layu ya ublay dunia ublay undan kane ki ngera ngidon kane ki ngera jobi ublay teke jing shakri wantu perka namada ngala rab bench namada ngala niya ki imane namada ngala sari namada ngala preshito ngala ban penyade ki nyase wantu kala ki shakri ublay laban lay kalam ka jing shakri jobi dunia Tengi bakala bolsi, bol ki kestan jadoli kile hai, bakirong, abalor tiga sende, ni ya tiptop bakirong mande manga kapelian. Actually, it is a foolish number. Pinton cingnya deh pada boleh. So dia, manga ro pinta ngaya kami. Onde bana shakri ya boleh ngamane ya boleh abang ya lah. So dia. Ujisu laban le ketika para kelamnya jalan sungai. Hendrik kaya yenga ikon banyak. So kaya ikon yenga bangandu laban mane ya boleh. Kabar ialah mahkamah Jopi ngaruh nadang yo jingai. Ngaruh kadang mana yang boleh. Pada dalam nama banyak kepiman mana yang jisu ngata rangen yo kijingkor ku kindia. Nak kata dalam ngayat ya kena kata. Ya Roh Haleluya. Kau ini kau beras kau tu syai kada. Ni baru kita ke jinsar apa pun ingin perkat. Ngala leh kene ngala leh kumne ngala teh ki mana ngala donation ya ki mana. Nahan tahu, lada penggal cingkane upalai. Tentang kita tahu कि भाई यहाँ स्कूल में निश्चय रहेगा ईमाने किंतु नहीं चीज़ से किंतु पढ़िया साक्रामेंट किलोमीटर ಅಂದ್ರೆ जिम्मने जाओ बड़े सीरो जिम्मने बड़े सीरो क्या है कौन में सीरो बल्कि परशामन तीन नो या बड़े baptized atheist Wanam somong nama jinglong songa kalau baru ban keran ni aka jing sisa kampor wanam somong dalam somong nak kemen dalam alam pinmong yaki kikuan juga Paris pendengar yang dokumen palan nak kata jingmong pinsayo yang jingkurku nama jingmong tu mujisu kan pinboy dia dalam pinmong mendakas ya Tuhan Haleluya Dengan keren siapa Solomon Hadirin ka jingi of Solomon Kari Israel kalau tiap ahliya kadal kalau jimpa kala akalian joge jimbane upale Naga jimpa kala joge jimbane upale From the true worship of God Kalau stanya ka jingjol Jom kari Israel
lalaki ka sen jombi kamyat be yaruti be yalade hanno pila bakala pilawalla kade nama gila bakala abayale bakajin mane ya ukole lalwai omna kamati jiliu be hando pinsalam ya kajin shisha amdogi ngala bakala abayale bakajin mane ukole ngala kesting pala dia ukole bakajin jona ngala ngala casting pala dia kapala ngala casting pala dia kapme batas nam jo gris laga jin chona nadu ko pot la casting kala dia no dia kaburong jo bole kan pe naga temperlo trai ya sakia shipo gipule katsal verte kaburong jo bole kala mi naga temperlo trai namar pi pai Israel kila mane ya kibreitao kila painting it ya temple ya royal hallelujah 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 ukun jamu Solomon ulong Rehoboam baru wepa ulong ubape yo secretary jamu skia Solomon Jeroboam Arlu uj Rehoboam ulong ubasarong enda ulayo dan stampen sensyare kari Israel ulayalong parlo batikun sabla ulayin o itimmen pa kitimmen kilong kiba bakteriya yang berjita ikon sabla kiba ya kinomane uksui kursi nama hagane ke juk minda bilaban yoi pun omde karo ikon sabla nama ikon sabla kari kuleru pa Hendra ikon sabla hagane ke juk karo minda kiba kaweka iPhone ne mobile phone nanda kidon pun ke baro ke jingtip jaga parteha patilok isnostan bodi kon samaj ki kidan ran apne ke jingjot minda namar ke free fire PUBG bodi ke baro don ke bapinya ke kemiru namar ke na buat pala ke ka jingale batne ka mobile ke age ni gesking ale usno don way pinna udah penyap nyala ke jaga kemi namar ke kemi kala kot ya bamja namar unkwa namarula berni pula kerni pala iaga mobile ke kalau ke mama berminta kane ke mangacu urehoba ulegala parlo badar ki kon samla nanda makki kila snegi au lekumne but don ki jai Israel kila manmuda hakamat pe nadu ko Solomon kila shabjinge pala namar ba ya hukum jago ya kain do jago kala pinkit jingkit pala dingi batte nadu ko pol rastam batte ya imane pinsting no India ya ine ki jingkat show bala pat khauka inabano kade badu rehoma chimlasna ya kita men ilawano kade kosir libra kini diberi jinja nadu ko pol rastam batte imane kita pun baru ki lodot apne ke jinge minta kawa pangin insting no India hendra kini ikon sama wannam komu yaki na pinkalan susu na pinkin susu wannam komu ikon sama kilawa yaki temen kisanon kosim kenran wannam ne badu ureka ula komu yaki ikon sama ula pergi ya taai baru Jeroboam bayisi ya Rehoboam ulega kapu ulag buat paro shipo jai Israel baru pe ulia ulag asli pala upe tangka jindon kam Jerusalem mangipan lebe pala pokomu yang baru kita kan shipo jai kila komu yau Jeroboam baru Rehoboam dan Arjai Judah pada jatuh. Bad ulam pinskem iyaka kimajo Jeroboam ulam pelanggan baru kita kishipo jai ulam pinskem Samaria ulam pinskem iyaka kimajo Samaria. Baru nanti manusia laisi
Lysistrus ne man lagichu ki wan sa Jerusalem but mane ya ubale ha ke temple padutin lada kine ki rayon choka ki le sha Jerusalem kin ya kendu ya Rehoboam kin mau biang ya Rehoboam kin stamban komu ban kamla ye ki pai Israel chipo jai ban le sha Jerusalem ulale kumno ulale kaweka temple ha Samaria baru la penskan kawai dalam bakaran dirikan baru nanda ulam pinian pun diberaitau nama benda ipai Israel ke dalam pihak naga jai Judah bagian jari nama agas nam cogi ipai Israel idonayu yang kecil itu boleh agas nam cogi ipai Israel idon kecil apa mana ya boleh Kabagi kimma umle ikukaban mane ujara bang ulale kumna ula substitute ula kujili ya umle yawe baki blaitao nama kidon kaban mane yano pilaban mane ulamo to mane no yiki blaitao mane no yoban mane no yawashera mane no yakini yarro pindon kam shuban leisha shano Shah Jerusalem, Shippo, Jackie, Israel, Dan, Naphtali, Manasseh, Ephraim, Reuben, Simeon, baru kita bicara. Kila mane, Om Deshu yang boleh, laiwe, kila mane, kila sampan mane yang boleh tahu. Kaya baca ini, ujaraba, ulah pencot yang Shippo, Jackie, Israel. Berhabawan kajin syarbe. Kila rano ya kini kisipo jai kila minta nada dikili ya uno juhari Israel hanno kidon kita kisipo jai Reuben, Simeon, Manasseh, Ephraim, Naphtali, Dan kiong gimtipshu sipo jai kila jotiyao nama kila leyo nama dawayo Jim mane beraitau. Bagaimana barang? Bagi Kristen Katolik, ngindon kini pasti boleh, lain no yang boleh laiwe. Ngindon kini pasti boleh, ngindon tangwe boleh, ngindon jisuri. Ulas sasanya mana kita jogi halu kedimana, ban pening syujudu ini, na teror jumpa bagi Jim mane beraitau. Ya Roy, uno na padenchogi, balay mo ya kilong kiniya sa kilong kiwa, kilong kibasang nakapitaw bulay. Kikik ya kajimpen prem halo jogi, kikik ya kajimpen prem halo jogi. Ya Roy, so bukan ne? Minta आप जाएगी इस्राएल शिपो जाएगी इस्राएल मतलब minta orang show kila jadu lost species ila minta kilo ke dalam bukti lost species kapal yang imran bincang dalam bukti yang imran betul minta dalam bukti yang imran orang show tak kalau memang kita ada bab yang kibar betul Ya ipat mencuci kila siap mangiru di dalam benda dan pintu bunyi bunyi imran minta ini ju sipo jadi ju kila do jai abang keran do jai larang keran sarong bandile sarong iru gila do jai kemudian minta bilang Kristen Katolik ni kampung pai ladang ni keran sarong bandile sarong ladang ni jingai no nyata nekal tuan ke depan ngirungin dujai ya beran don apa yang ngiru kini jepang kiba penslur ikikun abak ya kedua sama to don lain no maka nalo maka rispa lain no maka bono ya ka tela pintu jai tu pun jambi tela pintu jai pun jambi hoy ya ka jai jambi kanne kanre ka jai pertama tu boleh kaladu so boleh
Aba kino kimi pa ki pensuo ki ko nama pi sama to burno balang bala rambe balang Jesus Christ fellowship presbyterian na kabenta chongi ki catholic ke jingim chongi kabadon saudong chongale kaduan lala pisai ki kon banino na kaduan kai ke chikon chongale Don bunyi kini patio baro ki bala kilong kaju dan baro ki bala kilong kaju omde kaju ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lada don keduan sungai hati kino ki bala paya ki kocote lada mongdon keduan kuat tangga dengan seluruh video Syakir badan mongdon tuan ngimla dan paya ki kocote maaf yang akan bersarong kajingim coba kesedang akan maka tuan kan kontrol akan maka tuan Tipat yang muda. Tipat yang muda. Kumno ni jengim jambi kalastan. Hakamat Tuhan, kebaptisma jambi kalastan hakamat Tuhan. Jimpensken ru kalastan hakamat Tuhan. Kajengim manias niru kalastan hakamat Tuhan. Kasakar menjengkendi kuring ru kalastan hakamat Tuhan. Terbentang kumno ke ini pa pinamanong pikul baru ki balang kalau kaju omde kapren be ya ke dong aye bogi kimen ki parana ki be pa ki mo terusna endo ko po ya ke jimman ni ngakran leme so dunia dong ki bawan maste dapat ki bawan dua yang ki ki presbyterian ngaju lare ya no ki be ki barang endo abakran chapa ga jinshisha jaga bala ngamla bana ad agni I cannot die to my faith. Nada, pikiran itu pada jengke pindesu Kristen Katolik. So, ibarat buat itu pikiran penangkapan kalau itu benar benar. Tengok mana, kalau kita di bawah itu ada apa? Mana? Kita ni buat penangkapan kalau itu, andai macam kalau itu macam jengke. Kalau yang lain. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah haleluya 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 satu barang ikon sabla satu balik ke kerana kumne tentang iwan ikon sabla sana jauh ma padan ngalle kumno ngalah shop sisme masme baru baka adu billah kitre ke jannat loy kalam lagi beikul pada todo di usaha, pada bodoh usaha, ngalegok na, jadi jauh rosuga, benar. Dalam waktu sepan kami on kilek kod, kali orang kaspan, kaspan. Ane kalau boleh itu sispa satu sinyo cipo, ublay itu kait kordo, ya, ukulai kema, satu dia, kaspan baru orang kami yang Jisu nak kamu, agak sen masih ni, kaspan orang bagi orang penin, ya orang kaspan baru kan sebodi ni, pindah kan bodi kaspan, kaspan kan bodi ni, apa pinong mana yang mulai bersisa, ki kaspan jadi pertanda orang pun, maksud orang pun nada mana yang mengenai kaspan, Jisu kerap mana yang berkapte, kerana hampa Uksuduan pimaniya yang menaik Jisuan pensa maniya pensa jod hakamat juga haba ngakipno yang malla paiwe halulum kalori shisin kinia kalau gajing pendu shisandon yauta utrai tasbah so dunia
Nakatawa Jesuang ngamane yame ngadon kawai pakan hindi banyo kane kaspa jumbi baro pinsa lang umuri bateli balempa ke korpus Kristi idapin mau yang kane kabor jauh pare jawab terai jawab terai haleluya 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 oh bayi baro kendit ben riyuno Ping bayotia, kelam pendia yang jimane yang boleh bersisa, penpe yang jingin jobi, kapana sle, kapana ma agak jingin jobi, kapa pidang pensele, pidang ya cara jima, penpe, uji sulas tangi yang komunisri jemura kabong, tokela kabong kahimau boleh kalam. Kaki mau boleh kalah jalan. Kadi kalau kamu kongsan agak minta curi ikut kesanjang oleh lada milon pun kejian minta pendang rai. Lada dot kedau jangan jing sosi. Lada dot kejing lerai. Lada dot kejing kerni ketia kaki terak. Hanno kikul jogi kila bakalan yang kejing mane yang boleh bersisa. Baru mengikut ngidon kaman syang hau depai pom dia kerjaan bermi baca jingit kuki nong ini baik sopo dia apa boleh cingguan yang terang tentang kajing serahkan sampai sencari Bagi jing sarang kaping galat yang ibolsi dia ubray agak jingim curi yang teis baptize the teis kani kalau keketing kalau pide bersedia agak jingim curi ya roh yang naik haleluya 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 mohon menggobala Gitip Utrai ubleh Ula babai ula sausi Nadu kapo Ya kishipo jaki Israel kilajak Nanda kalajayu Ya jaki Israel Judah dan Benjamin Hasanko hinyu busy Laring merabian Ya kini jaki Israel Balik dalam kim sayuri haga kita baam jongga jingko kinma laipo hinriu kat sau tete haga kita jingko kinma laipo hinriu kat sau tete pinsayuri kaya kadau kalau peluang ya kejai Benjamin bad Judah bad Boisha Babylon Syaka Simpeng Kampa nama kila penting yang tiada temple chronicle cinta kenmal bang kila penting yang tiada temple bang kala jayo kila poino Syah Babylon Usim Darius usia mato bar dalam Persia Persia nanda kala jayu hadin cipor atau hadin pun snem hapo kejengalam jamu Ezra pada Nehemiah kipai Israel kilayan pai nama Ezra pada Nehemiah kilogi officer ha kayin jamu jogi siam Persia baru lalang babha baru siam kelakeli abang negeri Ezra udang sausi Shisrosi jawaban merkasi datang pai syagalian jaga Jerusalem agama syam agama kejingkannya papai jaga Jerusalem ulana ya kejimbane ya ulai machisha haga temple minta kemon temple shu Nebuchadnezzar ulah pencot dia ke temple Jerusalem. Bandanda kini kiko
kilana kila duai syurhan baru siam kitran kila kili balik kokur bisnu sikat ni barupak ngalan kawe kedang yang ibai jonga yang ijai betri jonga kidon hakelai nilon kipun jong mulai laiwe panilla nimdon ke temple nimdon ke tua batnya sausi pala baru Persia usiam Persia ulah hukum Pimpian nakabinda kini ipai Israel yang kabidon ka apa kejingan alam jauh Ezra bad Nehemia ila samban tebi yang kejai ben bala safar tuan ya Allah ya Allah haleluya 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 korban kepada nanda ubade ila penjo yang ini Deuteronomy, आपको लाए पिटाई करते हैं Deuteronomy आपको लाए पिटाई करते हैं Deuteronomy आपको लाए पिटाई करते हैं Deuteronomy आपको लाए पिटाई करते हैं कड़े में चपांगे टेबल वाले ये बातें देंगे कुले Abad ini semua jadi manusia jombi wakidon akan pundara. Jadi semua yang di nak menurutkan sendiri. Dalam menurutkan jombi berlomba kue nak bagian kakinya tahu dari mana manusia pundara. Umumnya dengan pundara. Hendak dari gaya sunyi lagi aku bandar sekesuni lakukan manggung aku darah. Punya susu. Lembung begini itu rut dari bandar sebar lembung darah. Hindon rut kerja manusia bahagia nanti. Puncak bahawa ini rut sebar Kiki dulu, bagian depan yang dijulai dulu. Tolak. Kami ketika mereka keren syai kada, haba kita Israel kada haba dan ketema, bagian am hajatana banyale ketema, hapo kejelang jogi sipai, ubale nama ulapan nama pe kata pidan sahadara, saudom jogi nosyur hagama jogi, pide ketema. Tindakan pentingnya ia keindara, lalu dono misaba, abah suami manro, udah langsung udah penting, wanita pentingnya ia keindara. Naga benda jadi pada Israel keindara, kalau nggak jaga bagisa, but saudom jom, agama jom keindara, kena dono ia jaga balabu, ia tabernakel senduk juta. Kayin jai jingya kerdu. Lalu ko nampak jadi sipai ini penting dia ada. Kadang kejima kaboru boleh kandung mereka hapade joki. Tangkat sebadang kejingkul anda kaboru boleh. Lalaki yang senjoni kapendingnya. Lalaki yang menejoni lapingnya. Nakata-kata abau Yesus lalai saya Jerusalem temple abau layui yang beri kai hamdo. Don't be brand brand, don't be simply dog, kibang kalai, Yesus lalai kumno. Mula senang yang tersebut, barulah beno yang ibado, yang orang cuma berlayupa, orang menjauh, so ni baru kadang kejingnya deh. Kapan kejingpa kalah, kejingpa ni ubah anda terkam kejingcor. Jawab lain, jawab lain. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Orang kepada pilaban Krista, pilaban sejak, pilaban kano kecingkre kabadan murah. Henry katakan baru kalau haba, Henry hakama boleh, dalam ukun boleh. Haba biru bin habandia haga sendu, biru pidebandia haga beliau bagi tribun. Kita ikerdan, kita kasparong non barat. Tentang kaya jima jamiane, habangi besar India, habangi dia kekali kalau temai,
abang John hagi hal kala lain malah kawan automatically ha ke jumpa ka babijori minta number kam yano number kam ubule number kam burom yahu nama mano ban yang ko badnya kejat ba Titanic kilo ko uno aba anda kila lefna ya kejat mo Titanic kilo to wadu boleh umla penjot yang ini ya to no nanda kala jiayu uwe ulum barit kaburiau ulaban pen marandur ya gaja tenten nagabin taki basono uwe mahuru nabia udu golia Sosoni uwe mahuru nabia tenten kita tuli joni kidon kertan kugi golia nanda ki Yakob badu boleh Yakob badu roka saitu joko boleh nanda uno ya kau mano balaban pelpen mano Pidon hakiki John Kajimbi Ya Royal Hallelujah Bagaimana kepala Ngakon ngawere tibaro Balong ginong mani ubale Ino ya baro kijingong Bapulong ya pibar mani ya kibalitaw Yaki film, yaki pornography, yaki silva, yaki yaki drug, yabar kikinja jingpenjo kepencoy, kepencoy yaki kunjungi, bagilan dia kerdan, yaki teknologi minta kapelong yaki babi, yaki teknologi kapindi yaki kursama. Bagi yang ubule lagi, ya boy, one boy, mungkin pada, pening yang jadi jompi bertai, nanda stang yang jadi jompi, nak ketuan, saksi stang yang jadi jompi, nak ketuan, kelengkan ketuan, omda bening kino kirsan Katolik, kebor dia kejinggal baru kami nak kene kedua satu kalangan Tuhan kita coba Balenga ada kita mesra abawaru Israel kilawan Paisha Jerusalem haka kita mesra naive terte nikule kim simla marayan sinayin kim simla pe kehin atau kehin kape umne baro ipai Israel hilang bare saka jaka baron temple kim simla marayan ikom sehin banpe kadon ayu lahi kadon dili kamera lansa dalam ruingnya kim simla pe kila mare saka jaka baron temple nanda kila le ayu kika panikong kabakila le narate pule yasra lai we non po bon ge baraban keren henry ko hime ko bara kila tening kom yakat dua kila tening kom yu om jamro kila tening kom yakat dua tening kom yakat dua hame jingin jobi we hagni kasi borom jong kom postrusi kalan dua ondon me patas nam jo presa ke jingin jobi Tuhan, lada kami kasih jobi, bela do yang kejengki dekat Tuhan, penting mai dia yang kejengki daripada Tuhan. Kalau Tuhan akan jengki negara ikut ya boleh, lalu Yang sama, boleh dia bawa sekolah keren dan baik, lalu yang saya letak. Pak usul jadi komitmen kokar hadukan nomi yang kedua hadukan nomi tradisi dong dan yang kedua
Hadukan nong itu saja dia kedua. Hadukan nong bapak jauh mah habang misia kemas baku. Karena pernah jobi bajau mah habang mismas. Dan ada banyak kritik menang kasih orang mati kemen nama ngalah tiasle. What kind of attitude you have?